Action. Kah, anak menusane. Sira, aja Melayu. Bener enggak? Kurang ya? Bisa Sira di nanti di teangan, digoleti, langka baik. Action. Anak menusane. Sira ku ya cong, diglet-gleti kok si kangelan. Menang Sira aja Melayu. Garap Melayu mending Sira, hah? Belum bang kadinya? Kadi. Balikan deh kemarin. Kadi. Kurang mundur ya. Nah, gitu. Rada kadi itu. Up. Anak menusane. Sira ku ya cong ya, diglet-gleti angel pisan. Aja Melayu Sira ya. Diglet-gleti nagih utang angel pisan. Cut. Action. Waduh, anak madam kredit. Sira ya cong. Sira inget beli utang ning kita ku janjine apa? Enak bae dodok orang mana makaya apa? Utang ning kita wis janjine sepirang bulan. Sira janji bae. Sira ku ya. Ingat beli sekia usum apa? Usum media sosial. Sira garep nang kita di viral nak kayak wong-wong kan di Facebook ah. Utangnya kokon di viral dikit tembek di kakon bayar ning kita. Pengen kayak konon. Isin beli siraneku, hah? Angel pisan Sira utangnya, jare Sira ku utangin nunggal wong. Ya beli. Action. Kumaha tadi terakhir janjin apa? Langsung action, lanjutan janjinya apa naon? Leungeunna dihanap dah ya. Iya. Langsung angkat geber. Nah, gitu. Siap. Action. Galak. Ngomongnya di kaku ya. Sebulan garap bayar. Ditelepon maning, di SMS maning. Engko je, kitane lagi puyeng. Tas berobat ning mantri. Action. Jadi komentar terakhir janjin apa ya? Apa? Ayo. Action. Ngomongnya kon bayar bulan Arab bu, je. Ngomong maning minggu Arab, wis akeh pisan alasannya di kaku cong. Sira ku usaha beli sih sebenarnya. Sira ku pengen niat bayar beli si cong ning kita. Kok si mumet lagi jaluk kayak Siraku Gusti manise barang ditagi je tarsok bae di kaku berbeli sekian usum media sosial cong. Sira garep nang kita di viral dikit ning Facebook kok kayak wong ambil isin sejagat raya dika pengen viral si acong je utang ora bayar di Sira isin malah kayak konon nang kita di konon cong garep kayak konon. Cut. Action. Madam, zaman sekiku lagi susah duit. Kita ku durung oleh pekerjaan. Engko kita lamun duit paling umay madam. Sekalian bayar utang sing wingi-wingi ka. Sabar ya madam. Cut. Yun. Action. Apa? Sira garap mang umah, garap silaturahmi bae. Sing anak jabure kita kopine kita ludes nang Sira. Andon ngopi bae ning kita bayar beli. Janji maning bae koneku. Metu neku Sira macong, kita mesti apal. Cut. Iya, bagus banget. Action. Aja kayak konon madam, dari wongku aja nyewot bae bakal nagih utangku. Gelis tua angkone. Sabar madam ya. Cut. Action. Sabar iya. Balikan deh. Ayo. Action. Iya, sing mantak setruku, sing utang semodel Sira cong. Delang utangnya Sira. Ya Allah, kasih dawa ula orang kaya sing sejene. Wis pokoknya mah ya. Minggu Arab ditonggoni ning umah. Baka ora polisi urusan Sira cong. Aja ora. Tunggu ning madam. Bener tak? Action. Iya, sing mantak gering pikiran mah. Wong utang kok kayak Sira. Angel utangnya. Delang catetannya Gusti kok si dawa.
Lamun je rentenir umah karang wis sita kabeh ning kita sira kucong. Awas pokoknya minggu Arab ditunggu itikat baik. Bakal orang pengen sira digawana polisi nih kene. Kok ning kene sih? Balikan nih, Bang. Yang mana? Action. Iya, sing mantak gering mah kitaku. Nagih ning uang semodel sira, Cong. Angel pisan kita main laka bae nagih angel bae kudeleng. Catatan utangnya sira kok si dawa pisan. Lamun je kita rentenir, umah karang wis tak sita nang kita. Wes seki aja ke omong. Lamun sira minggu Arab orang mang umah pantek gawana polisi nih. Aja mau kono madam apa-apa. Aja wis tak tunggu itikal baik kek. Marani umah madam. Iya madam, kau ulang Arab kita mana madam ya? Hati-hati di jalan madam. Bener tak? Arab, minggu Arab bulan. Ayo balikan deh, meren. Mang Acongnya nu salahnya. Wih poho. Ayo. Siap, action. Iya, sing mantak kita stres setruku. Wong model sira, Cong. Ning utang angel, janjine bae manis kah? Tarsok bae kudeleng. Utangnya sira kok si dawa. Gusti lamun je kita rentenir, umah karang wis tak gawa ning kita, Cong. Pengen sira digawana polisi mana kita rame-rame. Aja mau kono madam apa-apaku. Wis aja ake omong. Pokoknya tak tunggu itikat baiknya ya. Marani umah madam minggu Arab aja ake omong. Iya madam, siap madam. Minggu Arab kita mana madam? Hati-hati di jalan madam. Guys benar. Yes. Nagi wong siji angel pisan. Gawe puyang endas bae distingeli si Acong kelakuannya. Menang garap apa maning. Jarane minggu Arab aja ditahan-tahan dia pembalik. Ulang ya. Ulangi. Gancang ting lumpang nah. Oh, gancang ting. Kalaunan. Action. Nagi sing arane Acong angel pisan distingeli. Janji-janji bae kok si puyang ning pikirane. Wong kok akeh sing utang ning kita. Langka sing kaya dheweke ku distingeli. Ampun. Apa maning? Kita pengen balik aja ditahan-tahan. Ay, nyangkol kini. Bener tak? Ay, nyangkol kini. Janji baik. Palsu. Ake wong ku sing ngutang ning kita ku. Ora kaya si Acong. Janji-janji baik gawe kita stres sih tingali. Mau tak pai-pai maning. Apa maling sirane ku, Cong? Aja ditahan-tahan kita pengen balik. Ay, nyangkol. Bokatku cuma Acong. Tiwas kita sewot-sewot.